Medo kradljivac. Prolazio medvjed kroz šumu i naišao na dvije vjeverice koje su baš nešto jele i slasno uživale. Vjeverice, što to jedete? Med na štapiću. A to je i meni fino. A odakle vam to? Od pčela. Znam ja gdje su pčele. Promrmlja Medo i brzo pojuri kroz šumu i ne pozdravivši vjeverice. Žurio tako Medo kroz šumu, žurio i jurio. Točno je znao na kojem proplanku su košnice sa pčelama. Uskoro je stigao onamo i s ruba šume gledao kako pčelice marljivo lete oko košnica. Čekao je da se malo raziđu uokolo po livadi i procvalom cvijeću i kad ih je oko košnica ostalo najmanje, oprezno im se približio. Digao je poklopac prve košnice, gurnuo šapu unutra i zagrabio med. Pčelama se to nimalo nije svidjelo, da toliko marljivo rade i skupljaju med, a onda dođe Medo i uzme sve što su s tolikom mukom dugo skupljale. Pčelama to nikako nije bilo po volji, pa su počele ljutito zujati i vikati. Medo nam krade med, Medo nam krade med. Sve pčele podigle su se s cvijeća i pojurile prema Medi, a Medo se trkom uputio prema šumi. Kako je koja pčela stizala Medu, tako ga je bocnula. Medo je jurio sve brže i ušao u šumu, a pčele za njim i dalje su ga stizale i Medo je bježao koliko su ga noge nosile. Toliko se brzo probijao kroz drveće da je lomio grane i otjerao ptičice koje su se na granama odmarale i cvrkutale. Nastala je prava zbrka. Trčao je i trčao, trčao i trčao. Na jedvite jade je pobjegao od pčela i sakrio se iza velikog drveta. Stropoštao se na tlo od silnog umora. Bio je sav izboden i natečen. Sve ga je boljelo. Na to naiđu one dvije vjeverice. Medo, Medo, pa što se dogodilo? Zašto se skrivaš iza tog drveta? Drage vjeverice, brzo se sakrite da vas pčele ne vide. Ali Medo, zašto bismo se mi skrivale? Pa da vas ne vide pčele i vi ste krale med, kao i ja. A ne, Medo, mi nismo krale med i nikad ništa ne krademo. Mi smo s pčelicama razgovarale i lijepo ih zamolile za med i one su nam med same dale. A ti, Medo, ako si krao, neka te bude sram i trebaš se skrivati. Možda se naučiš pameti, pa više nikad ništa nećeš krasti. I tako je Medo naučio lekciju da se u životu ne smije krasti. A kada nešto tuđe poželiš, onda zato treba pitati ili zamoliti one koji to imaju. Možda će ti to sami pokloniti ili prodati.